o le avanoa ma le lau nei o le talanoa ai ma le programe masani o le Ssab a mai ala le talanoanga ma le sui o le Ssab ia ona toe whaauau leo le mātou whaasoa ma le talanoanga ma le sunga Vincent ia masua ia i le mōri mau mai le ai pa ia Yerusalema ai whaatalo vatu rona nei tae au ma lor se fo manuia. Good morning. Morning tōna taua, ia ele ngāta fwoi leo le tātou ala leo nei, ia whaatalo wham whaamaloa toi fwoi i le ainga sale vio lo matamata mai tāpo kalame nei tai au, ina i tamaa ma tina sung matutua, i ona i o uso fwoi matua ngane wala uso minga luenga, ia peo tai au nei lo toi ai umaya, toi a mata fwoi lan pisi mele au wala lunga tāro fitu. Pisi mai lunga la le tele ia o ia lai le fia usule onu e tuli me ala le poloka i tai au uma ai whaamaloa toi fwoi nei whanau ia o teilo ina e te angata lai tō mai le poloka nei tai au mata mai le live nei tai au ai whaamaloa mwhaatalo whaatu ia le tātou pokalame nei ia peona masonia i tai au songa fwota i tasi ia o male awai me masho so atau o no le na whaamanatu ia le se lau tausanga mali se lau o la fatoa ele i on faria e la tua mo se malo longa mal vai aso ato a wai ta lo tamatu ai pe la to le tinga ina ele se tinga ina e pe la to le a wai serve fati ia tu langa fo ina ele lo atu tato ia luma ele mata tia tam tu langa fa pena ia e pe la to le tu ai ile mo kuka se tu lo ma tu langa fa pena ia la tua mo sina malo longa na ona na fi ia le tam fai mai inga luenga nei aso e fatalo toi foi i si matutu matai pule shonale ia au mua ia linga te leo pule ngamal au whenga luenga smart company wala usu foi nei tai au talalala te itasi ia mal au whenga luenga foi whamalo toi foi ia tuatanga loa au mua minglang wai ia mole Whiongal Paleskingi aia matango fie ia whaamoe lava ia so tuana i atu ia maua so fua atua ia la ta fia whale alili fua ile au le mal mana yo tapenanga ye o mai lava le so na fio lai fia o matanga ta uma ma lo toi lo fionga ia le tu mai foi ia wale alo ina le va ale ainga malisi alo fa ia nei tai au ia tunga tawa pe ona ta ia fo tapo kalame ia o le stona ia va so tona ia tuna fa o mai le tato fa la ulo le tolus fulu o le tato 30th promotion le na amata mai le solua ia mafa o mai le stona ai le ngata le na fa le tato reading session ile so for Riley ma le tato la le o Pacifica po la le fo ia se tato tunu o Samoa ia te maita ia moe moana mana ia fatino like o le tato la autu ile tau le lua ile afo le tolu le au uli o las for Riley ia fatalo fatoi fo ina matua na awai to avatola to walo wana open ile public pena tala foi mo le lautele o tato atunu ia ma avatoi fo ina ia lo mfa na wolo ilalo ile primary level pole anga tulanga lua mana ia le turn up ana tamaiti ia fia fo ina tamaiti ona lana ia me ai sumalia ia le ngata ile o fai longa na man malo ai le ngata ile o le so ia le fai ele o nei le whamasino ai ia tātou vaenga ia na au mai la to entries mo le tātou 20 days reading challenge mo le tātou whalawi loa le literacy pol whaataua ina o le whaitau tu simtulang whapena ia le lai whamasino ai ia le tamaita ia sina vaai professor ia manisi fo i o le panel o le nga whatauli maina ia le vaai o entries awa e pasi malu se la o tato entries o tauli maina fo i le tato au whainga luenga i le ngata fo i le o le vaenga marketing ma le education o lo o pa ui ia le vaenga ai pe o le vaiaso la vaiane ia le whaata ua lava whainga mea alo whamala sautama so le whaawaua ia le tato whaalawi loa mole sautama nei tausanga e le umal vaiaso nei e le whaamoe moe le tato company tua wha umal le i le tato
whaalau I lua la sau ta mai la sto na I o vai aso fōu. Mana ia. La sufi to au kuso. E wha umale e tātou whainga whaataunga. Awai e nei se tātou a inga fo ina e toa mo se leni la sto nai. So a lafo me la sto nai e tauna tolu aso whainga luenga toa mo la I se leni tonu se tātou tunu. So a whai taula I luna winga toa mo le vaso fo pia umale holiday. So e tu lava lale ava nuela whinga to li elenga te li pulinga mla whainga luenga. E wha umale e tātou whainga whaataunga I ngā te tonu se tātou tunu o lava ia. Ia au nei o tātou a inga o lo o papa au whai e tunu mamau. Te le tūlanga pēna I tātou electronics, ia o tātou home appliances, o tātou mea whale ma tātou o loa, o lo ma whai ona whaatotunga I nei ma o te malawa, ia ele ngata I lea o tātou mea lofa, fo I o lo ma whai, ona whaatau I o le tātou la le superstore vai tele, le se Oriana, pēna I tātou whanwha manongi, I o a loa mona I ta maha, o tātou se vai, o tātou wallets, o tātou fusiwa a wala walwha au lei ina o ta māmo nea sa ta mā a iei lawa se vāinga o tātou o nanga mina o mi se sosoani o lo o wanoa lawa tātou I tū lau le Ssab Apia Samoa I e tu uina pe sen mai e sau whea utustusia tali vāvea tu lawa tātou o whenga luenga mai lea sunga fose e pa I e la stona I se vanganai lawa tātou aso sa I wha malum tātou malo lo le ia wal tapo inga mole ali Ana ia, te le mea alofa mo le sa ta mā. Te le tūlanga wai eina I se tātou ainga fo ina e tau tina I e pia lau ta mā fo ina lele whai ele tiu te ole ta mātou e tina I e tau sa ili fo ila I e tātou masinta lava lava I o tātou pusa I se fo a wale te uina o fulisa ma tūlanga wha pēna po mea ai fo a wale wha soso a ina o lunches anai whanau vai a soatua te le wha mama avenga o lo maua o ma fo inunga tātou I tūlau leo te lenga o loa o le tama whai lava mai whaftai atua I fo I tātou ala leo e wa ai lava tama whai tu ina atu ilunga I tātou paper ads po tātou whalau I loa fo I o lo whaaluina a wale no fusila fian mamalo le tātou atu no O le whapitoa le whanga solo nei mo le whalau I le la sao ta mā o le a fia uma I la wala la le Ssab. Sa o le sau noanga o lo o mawhai ona maua I a tātou o loa nei le tātou lala au tūl mega store superstore vai tele o le tātou city store I lo te mau I lo toi tala tātou lala I vai vasa Vai vasa wale toa e a onga e tātou a onga Ia ele ngā tailia o tau mawhai mai fo I le tātou lala e lua man mo tele sa la whai Ia la whiongon ngā whatasi ele ngā tailia se ona whatua e atoa le se sera Ia ma le tātou big stall mo tele sa la whai sa le longa Fia la la sa vai E lua tātou la la so ele ngata le tātou ANZ building sa le longa au lunga le tātou marketi okay o lunga la tu sa eva ai tātou la la le pena ia lo te mau ma oi vai vasi e fa pena o malava la tātou la la le le marketi le ngata tātou printing ia lo ia tātou lo fo ina e mo nei tangata ina le atu lava pese pick and go shop tam foi na o mea le mena o mea la vai te mi uma ia ai pe o le la au tu la vai ia mo le tātou mo tele sa la fai o le tātou ANZ building sa le longa ai lua tātou la I sa vai o le tasi le o nanga o mai tau e au ia wai te le anu e lua tu e print mai au pepa I a auto o le matua le ngau o le vaenga le o le print scan ma le photocopy I le meka store So sele ngata ina au tūlanga fo ina e pēna iei fo I e tū mā loma fo wha awai. So fo ina e whimna o painda la to report e mawhai le tātou vaenga lea. Ma leisi mea o I le tātou lala au tū, ma le tātou superstore vai tele, ma le lote mau center. O lo mawhai ona pue ina I e tātou wata mo passport. Ia e awala loa sau fo I whafole lisi o le kota ni tau sanga. Ia o le la fatum lia fo I e tātou vaenga ia wal pue ina o ata mo tātou passport po le whafawina fo Ia o lo I e lau au nanga le tātou company ni I te e tau su e se vaenga fo ina I tau pue ai. Ia le avanoa I e tātou la lai. Ai latu lai tumul ka paka le tātou mega store o avanoa tātou city store I lo te mau. Mo whainga whaataunga. Ia awalava ia le nei fo I vai tau ia matapen pena toi fo I mola sa tama nei tau sanga. O isi vaenga tau au sila fia le tanu rona ma manua maua le ta taimi leita au.
Ia whaftaima lawa no tonga tawa ia o loo iai ese mai le tātou whalawi loa le a satama o loo iai lava ia le tātou all year round packages. Po tātou o loa ta i tolo loo mawhaintu whatasia la whinga to li puleng mala whinga luenga e whai whinga whataunga a tau la tātou packages ia e te wa ai mea whali. Se tino foa o tātou masinta lava o pusa aisa o ngā umum tulang whapena i o loo maua oma ia leo te lenga i lunga tātou i tū lau o lo ia tātou packages nei a wā lava ia whainga whaataunga so o le tātou whalau i loa la lea it's not for a short time only e whaalo mo le tausanga atoa so e umala tātou whalau i loa la sauta ma a le continue lava ia le tātou whalau i loa lea ia ele ngata lia e umato le tātou whalau i loa la sauta ma wa iesis whalau i loa tāpen pena mai fo i tātou company a wae pe o le tātou lava ia le amasani o le umato le whalau i loa wa iesis whalau i loa e whaaua wina ia tātou whalau i loa mo tausanga atoa ia wae umarolo sauta mate wida a se tema sa o le sau noanga ia ele no foa ia i fo i tātou o mate wida so atu ma lotu tameti ma le fono tu se umato tapen penanga mo le fono ia matua i tele lava tātou whale apitanga helenga te le whaitama lo wo atu foi ia whaila tau whaataunga mo le upgrading o tātou whaitan ma lo wa tapen penanga mo le fono o le jogam ia ai tele lava le whitan noa tele o ina i toi Moses whapoponga tātou kalame i le asunga folwe so fo ia mawai fo i nei lau lau e whamanuia whapitoa tua ila sao tama ia mo tama umalava o si tātou tunu tama la iti, tama whio lolo, tama matualenga le whaangaluina ia tama ngaluenga ia manuia te le tau as whapitoa toi mau fo isis whapoponga o le tātou pokalame nei ila asunga fōlwa so asau i semila whape nei awane ngalo sumatala au atu o fele la tātou company o la talata ti oi a wawhainga whaataunga mosme alu fo mo tamā ia mo nei fo e whamanatu i fo e le nei tau sanga lua o lua wha ia ai whamanuia toi fo i le asia te uto umalawalo o maua mai tātou pokalame nei tai au ia ailenga tai leo tunga tau masiona so atau ia wal tau tua ina ma malu tātou tunu il niva so atau whaftai molo o noa whaftai rona ma moli atu whamarianga le tātou pokalame ia i ta maha umalawa ia olo o ngā ruem whai ngā luenga i le Ssab misi fo i au mua ma lau whai ngā luenga ia mau sa sa ta ma fia manuia o le tau unga na o le Talanoaga ma le tamaita ia rona mai le vaenga o le Ssab e pena il tātou pokalame tai au o sungu fua o vai asa tai tasi a whai te fia si la fia nisi o loam wha apitoa e pena tōna lau e rona ia awale mau mai telo tātou wha Talanoaga awhi ane i so se la ma so se whalo loa le Ssab ia e te mua ai ma fesili ai le tele o loa long whain whaatauina ele nei fwoi vai tau la tau ia. O le tātou se atu nisi o whaafefianga toi wha awawai leo le tātou pokalame o le 685 Morning Show.